Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kadba kino hikai school contract kibadan hapo ka Shatri jong Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kibala sya pensange hagi bor Sanchar District bad hagi bor Pulit kadba kidang temu ban late syong ha parking lot kibadan markhap bad ka office jong additional secretariat Shillong kendit kensan ka wei kino hikai kala kelon da ka balunyar kliang kad hadu ba kala penkendit ya barok kibai donlang hagani ka por Shipang kaladon ke jingya pen na kaliang jong kini kino hikai bat ki bor Pulit ki bom ailat satya ya kani ka kunhon kino hikai ban lektor sya parking lot hajan ka additional secretariat Shillong haga bagi Pulit kilakam da ka ba aidau baka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district kala penjari da ka section 144 CRPC Kani ke jingsya khang kedong jong gini ginong hikai hajan ka office trekam jong ka Meghalaya Board of School Education kalalong hadin bakila syabe hagi Pulit kad bakidang temu ban perlong ya ke jingyak hi ka ba klemput sngi hakmat yingsa jong menteri rangba ka jela u Konrad Kongkal Sangma ban penbor ya ka sarkar jela bakan tungkam biang ya ki hadin bakila syak weng no ya ka kam Namar ke jingbam ailat jong ki Pulit kani ka kenhun kino hikai kala rai ban syong sendon hakani ke jaka hajan ka office jong ka embos nilai Aisyah nilai apa sih kata nilai Aisyah jam malah tangan kayak jinglong ke jong apa ya kino hikai ad hoc SSA Omdon 144 betul kalau ada partai itu hadin ke tu protes ke sawan 144 kawan sok protes sopi dia kawan sok 144 ayo kata ngitip tak boleh trekam na du manswa kata ya kata te balai hadin ba ke SSA kan hadu katu ke blok ladum nong kasyong happy ban pin lei pu chene yang tak mangi hap dari ini mulai jam ba pet suha sablong ti long dah ngit ni sa ada long ngit ni kuno sa ada long hang ke da don 144 ta pun soto ka Giso tu ya kata nanong sa kay ipat nanong sa Giso tu sar ka 144 Ano ba sila sar liga di sisa sar 144 artli ki association jo kini kai la ya kam don 144 balik kam tang ini hadir kami hadir ai nilai ngilapan tambah kamai ai ngilapan sar ngilapan pipan hak maksium residence hey vinyo ngilapan ngile protes ma dia di way banai ai boleh mai bakam lang kata lada udan uno ayo bakam lang te ba boleh nyimak banai ai namar ba lada udan kano uno kajing ujar untuk para marjan lada kano uno ni ai buan siap meru katum kidau kata ada katum kai mantan kalian sarkar tang arajar si penai tang lais nem lela bentuk kai kajing sajong imes belakang besar sul hatu yarap yang bangim teh pun ai jam api siam sampai ada yang lek ai na sting siam tak Caturung dengan long sa. Ayang ni hamis Tirum long tek ayang ni hamis. Ansar wat penbor yang ni bengin penting ansar. Ano saan mo? Magsabit sa ano ba?
Yang kata ngintip, yang kata ngilaong nak bajai-jai men. Ngilaong. Hei, tushak. Dinyan. Ngimsa. An ngintip ya hab sini pak dir go fi. Ngimsa. Aman ngimsa. Aman. Kata ulang sa. Ngilaong nak bajai-jai men ne ong bas so ba wat pen bor yang ni. Wat pen long le no yang ni ngilaong. Tapi mai lan yang ni. Ngintip. Kata ngintip hab saya. Kata ngintip hab saya fi. Kata ngintip pen bor bang fi ba pin la gitu. Bain lo mak. Aman. Wadalah. Mat. Mes wadan dah jalan. Rawat. Kami si cukup rumah. Wat penbor. Baik mah. Penbor mah. Wat penbor mah. Anak. Kiai ngila to. Anak. Dia kata ngilale dah berhenti kepada. Dan larak bidang tua yang ni bangin dang jai ke bas niu ngimtip ya kata. Ngilaya sya na du menne por arbaje antala arkenta lai kenta. Ngila kongo ya ka ai. Bila penbor yang ni pen kei ai. Bila penbor yang ni bangin long le no. Lari jai ke bas niu kampola de gane. Sobha. Wat nam keno yanga lani kino yalam jong asen kinsim di bakti. Ya kata ngimtip. Am. Ya kata ngimtip. Tengin kai siam pan permission nang te filawan yalam yang nang ti ong ba don setai jadi nang nang ni panang tinggi ai pakti nang tinggi sakong nang parking lot anak Salah ni jaya ke pasti kenapa sini ngintip aman kita bersang tas tang dalam jaya ke pasti Tolong sinupan. Namar may iwan puntes. Kano hari ini nga ang palabi. Saya nga ban lay hospital pati. Malay kumno. Baik sim ya karay. Pinay kumno ngin ap stang stang kita. Masa satang sigan kita. Ngin kongo ya ka ay stang stang kita. Rino mentahi ya. Apo si teng kita kumalaong. Ada jaya ay pasti nang ta. Ngintip hinisim ki bakti ya kata an sanam saya kata ngintip namarang ti pila ong yang ni ong jadi sino setiap parking lo ti bimong tambah kilo kini dia kata ngintip mila komo ya kata desain mentah ngaila dia visit kita ba pun setai saya tu adalah raja ke pasti nang tangim tiap sa biar sim di maksli tengin ang punda ngentur bay setai tau yang ngaku apa dia ya ilung ti tengin dia setai na ngin chong bay hang ne to chong bay hang ne bay dah biang kumta nak kalian yang pernah kai la ong bala dam ailat setai ngin chong bayang ne biang kumta